Assalamu alaikum dostlar. Sizler менен men bir nersени bölüşeyin dep тура таап отурам. Азыр эми орозо айы, баарыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Мен өзү көптөн бери киного кирбей, көрбөй жүрөт элем да. Жакында бир жакшы нерсени бөлүшүп коеюн сиздер менен. Анан 3 күн мурда коз ачып алып, анан кайсы жакка барсам деп зеріктім дәлем, артистер деле зерігет да біздеді. Анан кино көріп келейін деп барып, қоқсынан эле жол деген кино тасмасына кирип калдык. Үй бүлөлүк комедия дегенден чоң кирип калып, анан бир нерсени байкап чыктым да. Вот акыркы учурда көргөн кинолордун эң мыктысы болуптур. Жол кино тасмасы. Анан баягы айтып берет го, буларга акча берип койсо мынтетте, антетте деп жок. Эч кимиси менен тааныштыгым жок. Жөн гана кино өтө мыкты тартылыптыр. Тарбиялык мааниси, ал жерде күлкү, бардык өзүнүн ченеми менен болуптур. Мен сиздерге сунуштайт элем. Ким кечкисин убактысы болуп калса, киного баргыңыздар келсе, сөз ушул жол кино тасмасын көрүп коюңуздар. Сиздерге да жагат болуш керек деп ойлойм. Мага аябай жакты. Барып көрүп коюңуздар, мыкты тасма экен. Ушул тасманы жараткан биздин режиссерлорго, актерлорго терең өзүм атыман ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Мына ушундай кинону тартса болот экен. Эң мыкты деген баа бердим. Сонун сиздер да барып көрүңүздөр, эс алыңыздар. Орозуңуздар кабыл болсун. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Ушундай деген киши бар. Ана бер кишириңге артта жүрөт. Азыр эле жүргөн анан биз тиги ресторан кирип кеткенде. Бул тайнен колхоз эмес, келгенден кийин экөөң ажырашпай жүрсөң, кандай эмес? Мен айттым, картошканы саттык, эми акчаны бекем каттагы балдарга сумкаларды, тетрадь алайлы, анан келип кал дегем. Жок ошо деди. Ойлош керек деди. Өзү жанагы киши ким эле мынау тойдун ээси? Кайсы той? Азыр ресторанга киргенде тойдун ээси сен кел деди го. Бизде айттык го. Келген отур. Каяктан билейин? Кандай кирип алды? Ушундай эле мен дайым ошентип тамактанам. Бир жерде бир той боло турган болсо кирем. Кирип туруп кандай той марек болсун, кандай десең эле. Алпар келиңиз деп отургуза берет. Ойлойт да, кыз тараптан турбай. Же, күйөө балак тараптан койчумасын деп. Ошентип эле тамакты берет, курсак той кызып. Бизде айылдан да кылышка болбойт, Айыл. Кыйык. Кандайсың? Такси керекпи, такси? Таксистсиңби? Таксистмин. Көрбөдүңүзбү? Жүрбөсүңөр, түшүп коюн. Бээрде көп турбагыла, бирөөлөр көрсө толуп кетет. Таксиби тигини? Такси? Ой, молодец. Кандай марка? Нелалты? Нелалты? Бағы КамАЗдыкына окшоп турат го. Адаш салып коет, да? Молодец, бар, заправка кылып кел, бар. Бар, заправка кылып кел дейт. Тилиңе тишиң күбө, макулбу? Мен заправка кылып келем, анан түшөсүңөр, мейли. Маке, азыр мына ушундай экономикалык кыйынчылыкка байланыштуу бир фармасиядан эки фармасия өтүп атканда ушундай айныган адамдар көбөйүп кеткен. Биздин айылда бирөө кетме минип алып жүрүп жүрөт, өткөндө бирөөнү көрдүм, микрофон менен көчөдө өйдөп жүрөт. Түшпөсүңөр. Кызыл аскерден барып жазып алдым, жакын арада эле. Барая калган экенбиз, мен сага түшүндүрүп коеюн, мына Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндө үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. досум мен 10 жылдан бери көрүлө келем, эми шаарга келип таанышып, картошкамды сатайын, досум менен сүйлөшөйүн десем. Мага десең, дос колуп атасың. Бар кетип кал. Кетип кал, эмне кыласың? Бир жакшы жигит экенсиң. Заправка кылып келдим го. Галстугуң бар экен, көйнөң аппак экен, кетип калам го. Заправка кылып кел дедиңер, көзүңөр. Кой, кеп отур. Кой, отур. Кой, бар.
Бар, жақшылықша кетіп қал. Жо, өзіңе заправка қылып келді. Кетіп қал. Жо, заправка Қой, қылып келді. бала, қой. At dışarı. Atın. 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 Sen aldın atın. Tamaşma mı? Hey, sen aldın otur da atın sen. Çapla işte. Tas. Çap. Niye zapravka kıldırıp gelip alıp bir şey geldi? Şöyle adamı kesip yok. Hey, şuraya. Ne o da gözüme. Давай, аэропортқа барып келеміз. Сүйребе. Yeme azil değil mi? Tamaşa. Serezine bana kız. Serezine bana kız. Bir de sineğin oyunlar boyunca ben aldırkı sineğiyle gidip katına kapmasın. Tamam. Otur. Tas. Sekin yaptığına çıktı. Aeroportқа barып келеміз. Arkada maşın yok, araba çık. Maşkamdayken. Maşayı. Çok evet. Sen ne boz жақсы ма? Жақсы. Қалап өзің ішенбесең. Амилин сен бе жақсы кәрі? Нормально. Қиқ. Түш келе. Түш. Келе, жол келеміз. Бол. Мен уақыт жоқ, бол ерте. Болды. Болды. Жаңағы картошка сен 500 сом төлесең. Ит атқанда айтып қоймын қазір. Так, 500 сом? Жетеді түш. Жарым беріп қайта. Тұрlar. Керек болсам дағы шақырасың әлі? Әлі? Не verdik? Ya korkup ettim ha. Pistoleti koşuyordu, жүріп düşüp aldı. Tanışın var mı? Tanış oldu lan. Şeyde tanış gözüme. Mekte bir var, milisiya verelim, milisiya he. Kızın ismi oldu da böyle. Sağ ol. Ne işine girmekmiş? Siz milisiyada işte bir kızın işi oldu. Az bir ömür tolup gitti 500 somma. Bandarma kartoşku satıp sufkalayından ne tetrat alandan. Kim? Bilmem dur. Neme taksi geldi dağım, neme otur dedi, oturdu bana geldi. Zamrap kalıp geldi. Otur. Ayakta taksi, zım trap. Otur. Nomuru qanday? Zım! Nomuru qandaydi? Demede maşevet dedi, anan değil. Nomurunu aytma, Zım! Bu ne dedi? O zamrap kalıp geldi, otur dedi. Oturandan değil mi? Zım! Yo'q. Mashina markasi qanday? Marka emas, zım! Zım de adam, zım! Ne? Bak sizde bir şey var, bak. Anda emas. Bak, sizde bir şey var. Chaqirib beraymi saqari? Yok, bak sizde bir şey var. Bir kızı bok Ben var. sveti qanday? Ne Svet mashina? nerem ne? Kara svet ne mi? Zım! Nezimi? Maşin emas. Adam. Gönüle koluna zım kalma bizni cindi kıldı, teker etti, çurkattı. Şahardayla mı geliyor? Steleti var eken. Stilet bak. Cindi. Ne 500 'e bak koydu. Kolunda zım, maşin emas. Qo'yaptir, qo'yaptir. Hey, hozir bu yoqqa churqab ketganmi? Ana, o'shani bilan qo'sha churqadinglar. Ya o kanında olsun, atam da olsun. Ay, gelesolar. Stilet ne atam da koydu? 500 'e Hey, bak. ha degan cindi, aynib qolgandami? Murda bir cho'ng bo'lsa xizmatda bo'lsa, ana tushib qolgandan tushib cindi bo'lib qolgan.
500 so'm olib ketdim. Boshqa bermeyli koymasın. Olib berseniz men sizga 100 so'm bizga. Vermeyli bar oynap gel, bar çocuk var, aydap geldim. Görmeymesin mi Allah'ım? Amne 500 so'mni bere kaldım. Başlayın. Sen ayıp olursun ben. Oyuncu pistolet. Ne baktan ne? Oyuncuk pistolet ayıp otkanımda. Oyuncuk pistolet. Gelin sonra. Basa götürgüler. Kovalasak жетеміз бе ya? Gideriz. Biroq kelesi onu ben çarçavagan neme? Uzap ketdi kodalayga ya. Uzak etti. Ama atı gitti. Motosikletden çıkan koyma. Boyun bilmeydi. Cepede. Motosikletden çıkan koyma. Var mı? Turat koyma. O ayda çağımız biz. Biroq mayga tiyin yoktu. Mayga çıkmaksa yoktu. Var mı? Bu biz böyle turuyoruz. Ey. Kızıksında kayaklar şimdi. Zım demeyin. Cepede bak selfie'nin cürüm çıkan da ben ozmu gelin otta koyalım deyince. Başın işi. Hey. Kanday çiğindisi, kanday bir koyuyorsun. Kişiler. Oturma çıkarma. Abi bunu var mı? Mu. Beşler bile. Bıraksa. Senin de şey tanıdık. Bıraksa. Bırak. Söyle. Yoldaş Kemal'de siz de böyle uslayınca bu çapaylar isteyen tokağı mı oldu? Ya. Mesela kurt oyraklardan alıp geldi benim bile. Ya ağlarım bunu olur oturup etsin biteyim. Mercedes nurundan çıkarıp aldı dedim bile Mercedes gelirse o. Çöp dök ölürdü. Ol. Ses gele. Tamam. Aşağıya noktalandırdım. Sırası gitti. Reis! Söyle! Kim vermezse bile değerli var. Hey! Nasıl ne Müslüman sevgilisine okşaş burası sen ayda yerine okşaşsın. Ne? Cöğü etmeyeyim, teyip etkile. Kaskanacaksın mı kendine? Tamam. Arkadaki neymişti salgınında? Bir süveçası işlemeydi. Otur he. Sen bir de otur. Bir süveçası işlemeydi dağı. Bir süre içti mi? Ben bir zonguluk jarık dağı. Otur.